Pite tuni yong ginsat le helbe en thusu khat su kinin he chi thusu chu nam pite zo sian he diwa dei sa na hi ji a hi atha be a hi chi thu ho hi aditela nam pite he dinga khin koi ki na hi tuni pungsom be khat dona chun Michael Lamjathang lamkai na delegation chapang ho TSA ho to ama ho bon chaw chun phaisung tulihal airport chu pungsom be khat donin ana hlongwin hi chi ki khop na ding peace atiu community peace asai na ding mu ana zon nu in he mi som le sagi delegation hon airport hlun zo wa chun phaya esan CSO lamkai hon ana receive win ama ho ana receive chom khat zo wa chun korkomi ho amuko ho fox le arambai tengol ho ama ho zaw na in gang chelin close door meeting nei dingin ama ho chu mi pi ho dal tha in atum ben ana kisakit tawin hi hechi eki ho na ho hi injoteng le CSO ho le arambai tengol chule thado inpi delegation ho hin press meet anei wa eki ho na ho hi aphon do diu chun thupon chun sei ni hi chiyong le thupon in sei ben a chu thado inpi ho le arambai ho ki ho na hi masa a April 2025 a gohati muna eki ho na banjoma eki ho na masa pen hi in chuteng le gal kipatna May 2023 ahung hi zowa akimu to now ani ve chan na he ta na hi tu chung chi now atupi pen chu hichi Michael na thang ho hin TSA ho to phaisunga CSO mai thai e sam CSO ho to kimu to a community ke ka ki het them to na ding tin memorandum long pe ding a hi agel ji wa hi hichi meeting hi gel ho na nei ta gohati muna ku na phaisung value of death tia e ho kukiland isa na mu ni hi ana leng lu ro ni hi tun Michael Lamjathangin aki khopna wa hi EPP asayam ti video clip neu chakhat ga ngai thau ti ve masana matam na do puthok charani masidi yelomi singna kanam ta kide aki basu leite khata basu leite so not only to Meitei khatang natana pangan or any other tribes khuding mak kasu thado ga Meitei sorry si community understanding se darkar ni hai base koi ki pandam ni si yan na ngai ba numit amani atom chama bo na to lan na si ko man le tun tua Michael na thang holim na ho hi EPP sayam ti ho hi ga ngai thau tin hi chi aji kho tena ipidinga kin bolam ti le comment ho a me le pau hello ho na umjiwin ema honjong me le pau hi teng le esan ho pau hi hello akilel lo hi ji a hi clear lo teng la het thei ji win chi a hi ama ho gel khona nei ta hi kin bola kin le do in e Michael na thangin asai na hi tunia hi koima yong ka kicha hi win ki ho jong ka kicha hi win kina na jong akinei pon me le ho to ke se hi lowa pangal chule tribe dang ho ko ma ka sei nom chu community understanding hi ki hon jong ka chi piu hin ibon chawa I chi pi diu hi ati na chungcho na thado in pi hon ki ho jong pai tol mi ka hi wetin tuni chun me le ho jong nam de na chu ana bol pi ta ben hi ichi ho thu je hin tuni chun notice life for hi in steng le national news of habet in hiti hin delegation bolwin I ho danga za chat ta hi in hiong le hichi notice ten bol na pen hui abanin neu khat ga ngai tin ga veo hiti In a big move towards restoration of peace and complete normalcy in Manipur, a delegation of Tetoh INPI is holding a meeting in Imphal with all leading valley-based civil society organizations. A 17-member Tetoh INPI delegation is holding talks with representatives of the KUKI, Amuko, FOCS and Arambai Tengol, among others. The CSOs, along with Arambai Tengol and the Tetoh INPI delegation, are likely to address a joint presser in a short while from now. Achainan UKNA te press statement neu PR na bolu Tetoh INPI Manipur hetsa na nei na wa tarik segi March 2025 ni ana bolu itan ahin la tuni gincharum le helin Tetoh INPI te Manipur sunga asan te kom ana leng lut wa kheu hlan ho hi honung khoban le ipi han lo diu ham chi ho hi I hon heta powin ahi wanga ama hon press release PR na bol naw hi ichangia nampin dinmun an neya ichange an pha diu ham ti chu imabano wa ivet diu hi mai ta na hi
Rama